So balik na may sa among normal volume. So ganina wala na istorya kay nakasaban mi sa record kay ang bakba ni Jam good grabe ni nga ba gusto kayo. Hello people, good day. Alright, sa akong previous nga video di ba ningon ko nga akong i-vlog ang among kuan mga preparasyon para sa akong 10K run. Murag marathon 10K raman di ay. And karong adlaw Atomic Sports Center. Of course, ang nag-drive akong wifey. Og ang problema lang ani guys, kay nay usa ka cheap tawag na pizzahan? Pizza store. Pizza, sabi tawag sa tindahan sa mga pizza store, pizza restaurant, pizzahan. Basta kay na ibagong pizza. So nag-email gid siya may gala no. So nag-email ang tag-iya nga kung pwede daw makabisita ang mga sikat na mga celebrities sa Cagayan de Oro. So nakauna gi pangalan dito no nga kung pwede makabisita si Bernie Bitok-Bitok gihanggi sa samong sale. So pila ra po ikusog na ako may gala no. So nabutang mo kita sa sikat lugar. Sara nakadungog. Char lang may gala. Dili. Nang-invite sila nga matistingan ni siya nga kon. To be honest, medyo dili ko pizza person. Agree? So, sila ra si Mami o si Kuya hilig og pizza. Ako di kay ko mapizza di po kay ko hilig og mga pasta ana. Pero syempre invitation man basta libre okay kayo. Pa kung tanong ko lami, automatic may nako danog lami. Kasi libre ba ya, di ba? Asam. So, padulong sa amin dito, imagine sumukha sa mig pizza, kung asa ang pizza mo grabe calories. Aya mi mo atog sports center o Modagan. Kaya para sa training o sa lugar. So na initiation pizza sa una. Aya ang pizza una haya ang Dagan. Uy, klaro gyapon ni. We had an occasion. So I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm new, so I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm new, so I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. Got the rap patrol on the cat patrol. Folks that want to make sure my casket's closed. Rap critics to say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with hoes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. I beat my radio if I don't play they show. They don't play my hits, I don't give a shit. So rap max try use my black ass. So Alright, we're here guys. Pizza muna tayo, baby. Pizza baby. Before magdagan, mag-pizza sa ta. Ayaw mo na Boss, kana. Pizzarella. Sir, hello everybody. Hello everybody, sir. Hello sir. Ang wife, siling-ling. Oh my God, eating time. Fairness. Dilawin ni kani. Dilawin ni kani ang bas. Oh my God, sir. Lahi naman ng panahon karon kay una video haya kao, no? Oh my God. Good sa yamin. Oh my God. Oh my goodness, baby. Di siya nga libre niya, ha? Siyempre, awkward siya may kangawin na. Libre na ba? In fairness. Oh my God, baga ang crust, no? Si Jam, wa may dililalay mo, Jam. Oh my God. Galing sa una-una ko, di ba? Oh my God. Oh my goodness. Perfect na running after. Huwag yun na combination ba eh? Perfect. Paris lang. Magkita ka sa spa center niya, ha? Oh my God. Hindi ko nakagang. Smile ka. Nabungkag na dyan. God, so cheesy. Enjoy kayo sa labas. Ay, sorry. Grabe si Jam, oh. Yung daw namitanan siya na rin natin.
Grabe mo. Thank you, sir. Actually, kasi kung mga team, na-award mi na labadlungan. Ano mga bitikoy na mo mga umbak. Nakasabal mi kay sabak na yun. So balik na may sa among normal volume. So kanina wala na istorya na nakasaban ni sa record kay ang bakba ni Jam. Ang bakba ni Jam grabe ni nga bae kusugayo. Seems like you own the place, Jam. Si Jam man gyud ang dahilan. Seems like you own the place, Jam. Na Joward mi tanan. May sabak kay mi. Kung lang kung taga-ibis na sila diyan, sabak kay sila. Which is tama naman din. Kasi gamay, kada ko kitang team. Kasi kung mo giwa ka nag-hide dyan. Joward na. Si Sir Hill day ang gamanis diri. Hello, sir. Oh, yan. Okay, mura ko sa man, dagan pa ko karon dili na. Mura mag katulgo naman din ko. Ako mga Sir, thank you, sir. Thank you, thank you. Oh, yeah. Thank you very much. Hi, ladies. Thank you very much. Right. Okay, di kaya lata may gala nagbitbit siya. Nay nag-hoarding. Bye! Bye. Boss, thank you, boss. Thank you. Magpahilis ako. Bye-bye! Yeah, save pa na yun, lang mud cow. Thank you, bye. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44.